Dame i gospodo, uvaženi gosti, Vaša ekscelencijo, gospodine Erdogan, uvaženi gospodine predsjedniče Silajđiću, uvaženi gospodine predsjedniče Komšiću, sve zajedno vas želim pozdraviti u Bošnjačkom institutu na forumu Bošnjačkog instituta, koji je prije godinu dana ustrojen sa gostovanjem predsjednika Republike Hrvatske Stjepanom Mesićem i nakon što smo ugostili 5 šefova država i vlada iz zemalja iz regiona, iz Europske unije, danas imamo čast i zadovoljstvo da ugostimo našeg gosta, premijera Turske, velikog prijatelja Bosne i Hercegovine, gospodina Redžepa Tajipa Erdogana. Uobičajeno je da se na početku ovakvog obraćanja našeg gosta kažemo nekoliko riječi o samom gostu, o forumu i o temi. Tema koju danas imamo, Euroatlantski put Bosne i Hercegovine, turska perspektiva, je tema koja nije u interesu samo Bosne i Hercegovine i Turske, nego sigurni smo i čitavog regiona i Europske unije, pa i međunarodne zajednice u cjelini. S druge strane, moram reći da naš gost, premijer Erdogan, je čovjek koji, bar do sada, nismo u institutu, otkad je ustrojen ovdje u Sarajevu, imali gosta koji na jednu temu može sa većom dozom merituma da nam se obrati. Tayyip Erdogan je čovjek koji je poznat po tome što je već premijer Republike Turske već od 2003. godine i čovjek koji je Tursku preporodio sa ekonomskog, političkog aspekta i koji od Turske napravio ne samo ponovo zemlju prepoznatljivu u regionu, nego i zemlju koja je prepoznatljiva u svjetskim razmjerama po ekonomskom i političkim inicijativama. Ja ću samo za početak da kažem da, s obzirom da sutra ćemo imati priliku i prekstra, zahvaljujući inicijativi predsjednika Silajđića i njegovih saradnika, da 2 dana se okupimo oko ekonomskih tema u Sarajevu. Turska je zemlja koja je 2003. godine, kada je premijer postao naš današnji gost, bila zemlja koja je bila 27. na svijetu, ekonomska sila, po ukupnom društvenom proizvodu. Danas je Turska zemlja koja je 17. na planeti po ekonomskoj moći. Prije 7 godina je Turska bila zemlja koja je bila 2 puta slabija ekonomski od jednog Tajvana. Danas je Turska zemlja koja je 2 puta ekonomski jača od jednog Tajvana. Prije 7 godina Italija je bila zemlja koja je bila 7 puta ekonomski jača od Turske. Danas je to svedeno na 3. Prije 7 godina je Turska sa Grčkom bila u nekih 20% razlike ekonomskog potencijala. Danas je Turska zemlja koja je ekonomski duplo jača od svog susjeda Grčke. Ovakvih primjera možemo navoditi još. S druge strane, premijer Erdogan se vezuje za ono što se zove jačanje parlamentarizma. Ne samo u Turskoj, nego u islamskom svijetu. Jedan broj nas ovdje prisutnih, kao i vakif ovog instituta, Rahmetli Adilbek, Zulfkarpašić, su imali priliku 2004. godine u Istanbulu da prisustvuju na skupu kojem nam je bio domaćin naš današnji gost. To je bio skup koji je zajedno sa Nacionalnim demokratskim institutom iz Vašingtona i Madeleine Albright i Ujedinjenim nacijama, Fondom za demokratiju, bio nam domaćin naš današnji gost, kada je okupljeno u Istanbulu preko 70 ljudi iz 16 zemalja da naprave prvi kongres demokrata iz islamskog svijeta. Nije slučajno Turska bila izabrana
za mjesto našeg okupljanja i upravo je naš današnji gost nam pokazao u stvari da islam i demokratija idu zajedno. Tada su se okupili ljudi iz čitavog svijeta, demokrati, iz zapada i istoka, iz kompletnog islamskog svijeta, da u stvari pokažu i na primjeru Turske da je demokratija i islam nešto što je zajedno. U krajnjem slučaju, Turska je zemlja koja je nama posebno važna i zbog činjenice da naš današnji gost je godinu dana nakon što je izabran za premijera od strane časopisa Europski glas izabran za Evropljana godine, citiram, zbog toga što je tursko pridruživanje pokazalo da je Evropa kontinent čije će se civilizacije mire, a ne sukobe. U samo ova 3 mjeseca ove godine naš današnji gost je bio čovjek koji je dobio ponovo nagradu za jednu veliku inicijativu, a to je inicijativa koju je sa španskim premijerom Zapaterom pokrenuo prije 3 godine o alijansi civilizacija. Neću spominjati druge nagrade koje su bile dodjeljivane njegove ekscelencije gospodinu Erdoganu, ali samo mogu reći na kraju ovog obraćanja uvodnog da možda najbolje odražava važnost Turske u današnjem svijetu i Bosne i Hercegovine, koja ima sigurnost u tome da ima prijatelje u svijetu kao što je i Turska i naš današnji gost. Naime, prvu posjetu američki predsjednik Obama, koji je napravio jednoj stranoj zemlji nakon što je izabran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, je upravo imao Turskoj. Upravo iz tih razloga mogu samo da kažem da činjenica da obraćajući se na tom prvom obraćanju međunarodnom, američki predsjednik je vrlo jasno rekao da pokušavam dati izjavu o važnosti Turske za svijet, a ne samo za Sjedinjene Američke Države. Mislim da je izuzetno važno jačati Sjedinjene Američke Države i turske odnose kao model partnerstva koji će pokazati kako je moguće da predominantno kršćanska i predominantno muslimanska zemlja u stvari pokazuju kako se mogu spajati civilizacije različitosti u respektu, sigurnosti i prosperitetu. Ja vam se zahvaljujem, Vaša ekscelencijo, i molim vas da uzmete riječ. Thank you. Cijenjeni članovi predsjedništva i gospodine predsjedavajući predsjedništva, gospodine Komšiću i članovi upravnog odbora, cijenjena gospodo iz Bošnjačkog instituta, gospodine predsjedniče Lagumdžija, cijenjeni predstavnici međunarodne zajednice, cijenjeni gosti prisutni, dame i gospodo, ovom prilikom vas želim poselamiti i pozdraviti iz najiskrenije i reći da osjećam iznimno zadovoljstvo i čast što se mogu ovdje pred ovako cijenjenim skupom u okviru Bošnjačkog instituta vam obratiti. Prije nego što se počnem obraćati cijenjenom skupu, ja moram jednostavno reći nešto. Danas sam počeo štucati. Kod nas na Crnom moru postoji dosta šala koje se zbijaju na taj račun, jer evo ja sam štucajući došao u Bosnu, a nadam se da će to biti dobar glas i da se pominjem po dobrom glasu. Ja se isto tako posebno želim zahvaliti gospodinu Lagumdžiji kao predsjedniku ove formacije zato što mi je ukazao časti da ja budem gost i obratim se ovako cijenjenom skupu. Ja sam svjestan svih pozitivnih i dobrih radova koji su obavljeni u okviru ovog instituta i vašeg doprinosa multietničnosti Bosne i Hercegovine. Mi ga poznajemo na međunarodnom planu i platformi upravo kao
takvu instituciju koja doprinosi razvitku i unapređenju multietničnosti vaše zemlje. A dobro mi je poznato da u okviru ovog instituta posjedujete i preko 3.500 cijenjenih eksponata i to je jedno veliko bogatstvo, jer na taj način ostavljate trage u povijesti i cijelom čovječanstvu. Ali ne mogu zaobići i da se ne sjetim rahmetli osnivača ovog velikog instituta i velikog političara, velikog dobrotvora. I kao što ste vi, gospodine predsjedniče, malo prije rekli, gospodina Adil Bega Zulfikarpašića, ja se najiskrenije sa velikim rahmetom i sa velikom zahvalnošću sjećam tog velikog dosta. Tog velikog prijatelja. Turska je svakako jedna kapija sa istoka koja se otvara ka Balkanu i balkanskoj regiji. Nije bitno imamo li mi zajedničku granicu, ali ja uvijek ovu zemlju osjećam svojim bliskim susjedom. A vi dobro znate da je to naša zajednička riječ. Komšija je prisutna i u vašem jeziku, a i u našem jeziku. Jeli? Mi uvijek kažemo, kad hoćemo pokazati svoju bliskost, kad se upitamo s nekim srčano, kako si komšija, jesi li dobro? Jeli? Za nas izraz komšija je od velike vrijednosti. Ostavimo po strani te geografske bliskosti ili udaljenosti, mi moramo znati da naša korijenita prošlost je duboka i da mi izbliza moramo pratiti balkansku regiju. Najiskrenije se moram osvrnuti ovom rečenicom. Spokoj Balkana je i naš spokoj, a bol Balkana je i naš bol. Mi narode koji žive na Balkanu želimo vidjeti u prosperitetu, a osjećamo to i kao svoju dužnost, jel? Jer prosperitet Balkana za našu regiju je od vitalnog značaja. Upravo ta stabilnost se mora ojačati, osnažiti i pokazati put koji vodi ka jačanju same te činjenice. Mi želimo da sve balkanske zemlje isto tako žive u miru, u prosperitetu, u prijateljstvu, u dobrosusjedskim odnosima. Da žive u jednom skladu koji će ih sigurno ojačati, a to se može postići samo iskrenošću i iskrenim pristupom u uzajamnim odnosima. No, ovo neću zaobići. Ako se ne postigne trajni i iskreni, stvarni mir u Bosni i Hercegovini, nema mira na Balkanu. Mi se poglavito zalažemo za očuvanje bosansko-hercegovačkog teritorijalnog integriteta i multietničnosti. I upravo sve ono što se može naslutiti da je suprotno, bilo kakav komentar koji nije u interesu cjelovitosti Bosne i Hercegovine, najoštrije osuđujemo i smatramo i smatramo da ćemo mi svojim primjerom i pozivom biti ostalima primjer da budu iskreni u poštivanju bosansko-hercegovačkog integriteta. Nema tu dvoličnosti, moramo u pristupima biti otvoreni, transparentni i sasvim iskreni. Ja često čitam neke konzervativne vijesti koje dolaze sa Balkana. Obično te vijesti i komentari možda i nisu zlonamjerni, ali mislim da u najmanju ruku proističu iz neznanja. Na pitanje kakav Balkan želite vidjeti, ja otvoreno mogu odgovoriti. Mi smo kao prvo na stajalištu da se treba osigurati trajni mir, stabilnost. Mi ne želimo da to bude regija koja će u poprištu ili srcu Europe biti regija koja se spominje po sukobima i nesporazumu, već upravo suprotno. Svoj braći na Balkanu želimo da dobije ono što su zaslužili, a to je ono što je dobro.
Druga stvar, želimo im uspjeh na putu euroatlantskih integracija, jer će ono doprinijeti svakako uspostavi stabilnosti i stvorit će basen mira i stabilnosti u ovoj regiji. Balkan je isto tako mjesto na kojem se ukrštaju svi energetski i saobraćajni koridori. I zbog toga je jako bitan suživot koji zapravo je bio u prošlosti, postojao. Ovi su narodi ovdje živjeli skupa u slozi i dijelili su sva bogatstva koja posjeduje ovaj basen i ova regija. Mi želimo vidjeti takav Balkan. Upravo u ovom smjeru mi pratimo razvoje u vezi Bosne i Hercegovine. Naša politika je upravo fokusirana kada je u pitanju Balkan i usmjerena prema interesima Bosne i Hercegovine. Mi isto tako u svim našim bilateralnim i međunarodnim kontaktima uvijek na dnevni red donosimo ovo pitanje, bez obzira radilo se o gospodinu predsjedniku Republike ili od meni, ili o glavnom pregovaraču sa Europskom unijom. Uvijek na dnevnom redu se nalazi ta tema i mi razgovaramo. Mi po pitanju reformi na polju odbrane Bosne i Hercegovine radili smo do sada dosta stvari. U puno evropskih prijestolnica smo inicirali razgovore i naše prijatelje pokrenule da pokrenu napore i pomognu Bosni i Hercegovini da prevaziđe svoje probleme. Isto tako smo i na nivou Evropske unije sa Ruskom federacijom u okviru Islamske konferencije. Opet smo se nakon dugo godina opet okupili sa temom Bosne i Hercegovine. Znači, razgovarali smo o temi koja je već dugo vremena bila izvan dnevnog reda, je li tako? Pokrenuli smo ponovo razgovor o Bosni i Hercegovini. Svi ovi naši napori, sve ovo što smo do sada učinili, još jedanput ponavljam, su samo sa jednim ciljem, a to je uspostava trajnog mira i stabilnosti na Balkanu. Kada je u pitanju Dejtonski mirovni sporazum, bez obzira što on nije idealan, on je ipak okončao sukobe u ovoj regiji i otvorio put, služio na uspostavi novog sistema kako bi se uspostavio novi sistem dijaloga. Za Bosnu i Hercegovinu je to jako bitno. Druga stvar, ovdje su se oformili organi, ako ih tako možemo nazvati, koji su spojili sve tri različita pristupa ovoj zemlji, da zajednički vladaju ovoj zemlji. Kada sam prilikom jednog svog putovanja vanjski, vaš je predsjednik Rahmetli Ali Izetbegović bio jako bolestan i rekao sam svom pilotu da svrati, da vidimo u Sarajevo kako je. I uvijek mi je on govorio, kaže, Dayton to je gorki lijek, ali je on morao da se popije zbog mira u ovoj regiji. Pod postojećim uvjetima on je bio takav, ali mi moramo razmišljati o tome. On me savjetovao nekoliko stvari, a među savjetima je bilo i ovo. Rekao je, nemojte ostaviti Bosnu i Hercegovinu. Ovo je vaša historijska obaveza. I mi zaista kao ovu historijsku obavezu Bosnu i Hercegovinu ne možemo ostaviti. Mi smo uvijek uz Bosnu i Hercegovinu. I uvijek ćemo biti uz vas. Na drugoj strani, u proteklih 15 godina na Balkanu se zbilo puno toga. Recimo na zapadnom Balkanu ili u dijelovima, zapravo rodile su se nove zemlje, Crna Gora, Kosovo. A druga stvar, imamo i članstvo Albanije u NATO alijansi. Hrvatska je počela sa Turskom proces pregovora i pridruživanja Evropskoj uniji.
Crna Gora i Srbija ubrzano bilježe napredak na putu ka Evropskoj uniji. Od 2009. godine svi susjedi, zapravo sve zemlje koje graniče sa Bosnom i Hercegovinom, dobili su liberalizaciju viznog režima, a mi ne možemo prihvatiti ovakvu činjenicu da Bosna i Hercegovina nije uključena u taj proces. Jer mora i Bosna i Hercegovina se mora priključiti ovoj lokomotivi koja snažno vuče ka Evropskoj uniji. I mora uzeti svoje mjesto, zasluženo mjesto, jer je ovo je najprirodnije, nešto što zapravo pripada Bosni i Hercegovini. A najbitnije je da se okončaju sve potrebne reforme i zakon se izmjene kako bi se u Bosni i Hercegovini uspostavio normalan sistem. Znači, bosansko-hercegovački narodi i bosansko-hercegovački lideri će biti ti koji će olakšati ovaj proces, moraju biti svjesni svoje odgovornosti i moraju uhvatiti ovaj trend prosperiteta. A međunarodna zajednica treba da bude dio ne problema, već dio rješenja. I ovdje svojim prijateljima, bosansko-hercegovačkim liderima, želim reći da razvijaju politiku dijaloga, da izbjegavaju unutarnje sukobe i da u cilju boljitka bosansko-hercegovačkih naroda i svoje zemlje pospješuju uzajamni dijalog. Ja ih pozivam da to učine. Oni su moji prijatelji, oni su moja braća. Vi dobro znate da kod nas postoji jedan izraz. Prijatelj će vam reći ono što je i bolno, ali ono što je istinito i što je od vašeg interesa. Ja mislim da je ovo naš zajednički interes. Kao što vam je poznato, proteklih sedmica po pitanju balkanske geografije zabilježili smo jako značajne događaje. Recimo, Parlament Republike Srbije je 30. marta razmatrao temu strašnog zločina koji se dogodio 11. jula u Srebrenici 1995. To je u cilju postizanja jednog značajnog kompromisa između Bosne i Hercegovine i Srbije, značajan pomak. Jer ukoliko se osvrnemo na multietničnost i multijezičnost Bosne i Hercegovine, posebno u odnosima sa Srbijom, to je jedan od preduvjeta koji je obavezno trebalo riješiti do sada. Stoga, zbog trajnog mira i stabilnosti, mi smo uspjeli da damo doprinosa i drugom događaju, a znači stvorili smo taj trilateralni kontakt i mehanizam između Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mi kao Turska na nivou ministara vanjskih poslova. Znači, mi smo sa svojim kolegama i u Bosni i Hercegovini, a i u Hrvatskoj i Srbiji realizirali uzajamne kontakte, a 9. februara smo održali u Ankari jedan od najbitnijih sastanaka, a mi smo to nakon tog susreta objavili i konstruktivno rješenje i učinili konkretan korak. Šta je to? To je bio nesporazum na nivou Beograda i Sarajeva po pitanju naimenovanja bosansko-hercegovačkog ambasadora u Beogradu. Na taj način smo riješili i taj problem i u najmanju ruku dali doprinosa da se riješi taj problem koji dugo vremena je bio na dnevnom redu. Tu u okviru trilateralnog sastanka na nivou Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine razgovarali smo i o drugim pitanjima.
A jedno od tih pitanja bila je i ova odluka u vezi Srebrenice koju je proteklih dana razmatrao parlament Republike Srbije. Mi ga smatramo pozitivnim korakom kada su u pitanju odnosi dvije zemlje i nadamo se da će on biti takav da će inicirati i producirati pozitivnim razvojima. Neko ne može se svako složiti sa ovim, ali jer on je u srbijanskom parlamentu usvojen sa malom razlikom. Ali moramo se dobro zamisliti nad ovim. Jer ovako važan smjer je zapravo produkt nečega na čemu smo mi dugo vremena insistirali. On će doprinijeti i toleranciji i kulturi uzajamnog dijaloga. To je moje stajalište. Obično ljudi razmišljaju o političkim interesima. Ako bi ovako uradio, šta ću ja od ovoga izvući? I šta će biti zapravo korist u tome što ja radim? No, mi ne možemo na ovaj način razmišljati. Mi moramo razmišljati ovako. Kao prvo, znate da je trgovina rizik. A ušli smo i u politiku. A vidio sam da je i politika rizik. Onda sam se počeo razmišljati. Zamislio sam se nad tom činjenicom i rekao sam, pa i sam život je rizik. Ako je ekonomija rizik, ako ne rizikujete, ako ne stavite ruku pod kamen, ne možete profitirati. I tako i u politici. Ukoliko ne rizikujete, onda ne možete ni dobiti političke rezultate koji vas slijede. Upravo smo mi svoj uspjeh postigli zahvaljujući ovako hrabrom nastupu i ovim koracima koji smo učinili zapravo. Unatoč svim rizicima koji su bili pred nama, mi smo učinili i smogli hrabrosti da učinimo ono što je do sada. Jer mi moramo graditi zajedničku budućnost. Radi našeg boljitka, radi svega onoga što je pred nama i iza nas. Mi ćemo uvijek biti, kao što smo to do sada, uvijek biti uz vas i u budućnosti. Cijenjeni prijatelji, cijenjena braćo i sestre, ja sa ovakvim poimanjem, u ovako važnom trenutku i pred ovako važnim skupom, osjećam zaista veliku sreću i veliku čast. Hvala vam što ste pokazali ovako gostoprimstvo i što ste ukazali čast i meni i mojoj delegaciji koju predvodim. Nakon ovoga, ću biti spreman odgovoriti na sva vaša pitanja i bit ću zadovoljan odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam. Mi smo u pripremi za ovo današnje druženje dobili veliki broj pitanja i moram u startu reći da, s obzirom da je premijer Erdogan jedini znao sadržaj svog izlaganja, masu pitanja koje smo dobili praktično su već odgovoreni. S obzirom na ograničenost vremena mogu samo reći da jedan broj pitanja neće stići biti odgovorena, ali se nadamo da će biti prilika da posle drugi način dobijete i odgovore na ta pitanja. S obzirom da se sutra u Sarajevu otvara poslovni forum na kojem je glavni gost, naš današnji gost u Bošnjačkom institutu, premijer Erdogan, ja bih zamolio da počnemo sa jednim ekonomskim pitanjem. Naime, nama je savršeno jasno da Bosna i Hercegovina
i ekonomija Bosne i Hercegovine, pa čak i ekonomija ovih 6 država koje su u čekaonici za Evropsku uniju, od Hrvatske do Makedonije, preko Srbije, Crne Gore, Albanije i Bosne i Hercegovine, da one sve zajedno, kad se sastave, bi predstavljala ekonomiju koja je 5 puta manja od turske ekonomije. S obzirom da se turski ekonomski model u zadnjih 7 godina proučava u svijetu kao model uspješnosti, kako je moguće iz jedne teške recesije u kojoj je Turska dugi niz godina bila, izašla i danas postala nezaustavljiva ekonomska sila u svjetskim razmjerama, naročito ekonomskim. Možemo li dobiti jedan kratak komentar kakvi su praktično, kako se vide ekonomski potencijali Bosne i Hercegovine, koji su nama ogromni, ali su oni ipak zanemarljivi u nekim širim razmjerama, ali oni sigurno nama mogu i oni nama predstavljaju sve. Dakle, koja je slika prisustva turskih investitora u narednom periodu u Bosni i Hercegovini i kako vidite šta bi vi preporučili kao 3 ključne tačke bosansko-hercegovačkim liderima koji odlučuju o ekonomskom boljitku zemlje? Koje su to 2 ili 3 ključne preporuke koje bi vi dali na bazi vašeg iskustva? Kao prvo ja se zahvaljujem. Turska, uvjeren sam da Bosna i Hercegovina posjeduje izvanredan ekonomski potencijal sa svim svojim prirodnim bogatstvima. A svi investitori koji žele investirati u jednoj zemlji, oni prvo vrše istraživanja, ono što traže, a to je da li postoji stabilnost u toj zemlji, da li je ona sigurna. Znači, da li je stabilna, da li je sigurna? Jer investitori u zemlji u kojoj nema stabilnosti i sigurnosti neće da investiraju. Znači, ukoliko nema stabilnosti, nema ni kapitalnih investiranja. Primjerice, na mjestima gdje je prisutan terorizam ili postoji opasnost od potencijalnog izbijanja sukoba. Upravo tu neće oni da investiraju. Ja imam primjere i u svojoj zemlji. Postoje pojedine regije gdje oni zapravo ulažu puno lakše, dok postoje pojedine regije gdje se i naši investitori ustručavaju vršiti investicije. 85 milijardi dolara je strana investicija koja je u posljednjih 7 godina uspjela doći u našu državu. Znači, ukoliko to podijelimo na godine, mi možemo vidjeti prosječno milijardu dolara, jeli? Kao što ste malo prije kazali, za 7,5 godina i Turska je zauzela dobru poziciju na svjetskoj ekonomskoj sceni jer je bila na 27. mjestu, a sada je među ovih G20 zemalja na 17. poziciji. Znači, slobodno možemo reći da se nalazimo među 20 najrazvijenijih zemalja svijeta. Ispred nas postoji cilj, a to je 2023. godina, znači na 100. obljetnicu od osnivanja naše republike, znači ući među najrazvijenijih 10 zemalja svijeta. A mi postičemo investitore da dođu i ulažu u Bosni i Hercegovini. Bez obzira radilo se o realnom ili financijskom sektoru. Imate primjer turske Ziraat banke koja je učinila prvi korak, što je zapravo i naš prvi korak na financijskom sektoru. Jer kad dođu financijske institucije, onda dolaze investitori koji mogu na temelju njih vršiti investiranje i zaradu. Isto tako postoje i pojedini investitori koji se susreću sa raznim problemima. Šta su ti problemi? Znači, administrativne prepreke sa kojima se susreću u vašoj zemlji. Jer obično ako se naiđe na takvu administrativnu prepreku, onda će investitor da pobjegne iz te zemlje.
Jer znate kakva je, ekonomija je poput žive, nju je jako uhvatiti na jednom mjestu. Takav je i novac. On ide tamo gdje mu je najbolje da se ulegne. On kliza poput žive, znači nalazi sebi put, povoljan put i prostor. To je jako bitno. I znači da svaki investitor, kada je u pitanju ovoga gore, ako ima financijsku podlogu dobru, on će svoje investicije usmjeravati zato jer ima financijsku sigurnost. No. Ali ipak odgovorno tvrdim da zanimanje turskih poduzetnika za Bosnu i Hercegovinu može u mnogome se uvećati ukoliko se iznađe adekvatno rješenje i otklone sve prepreke i smetnje koje postoje na institucionalnom i administrativnom nivou. Znači nije ovo završeno, molim vas. I mi kod nas imamo borbu protiv oligarhije birokratske, te administrativne. Znači, rekao sam rizik. Postoje ljudi koji nikad neće da uđu u rizik. Oni pokazuju samo, pitaš ih, dajte riješite, šta su rizici, šta su problemi. Ne, zbog toga mi, političari, ulazimo, kaže, u takav kolosijek da mi moramo pomoći u otklanjanju ovih problema. Ja bi ovdje političare bosansko-hercegovačke koji se nalaze na vrhu države zamolio da ohrabre takvu vrstu reformi, jel? Znači, njih svi trojica, recimo u predsjedništvu Republike, trebaju udruženim snagama uhvatiti se za ruke i krenuti u rješavanju tih problema. Ukoliko otklonite ove probleme i budete uspješni na ovom polju, vi imate nevjerovatne resurse. Imate poljoprivredu, jako povoljno tle, jer znate vi da je nafta budućnosti poljoprivredna proizvodnja. Trebate dobro razmotriti tu situaciju u istom pogledu. Mi možemo pomoći i vama, možemo skupo činiti korake na tom polju. I ti koraci koji se budu učinili na tom polju će biti produktivni jer vi imate dosta obrazovanih kadrova, imate radnu snagu koja može podnijeti ljudski potencijal, resurse koje može podnijeti to, jer ja dobro znam da i vi vaše mozgove izvozite u inostranstvo. Sa svojim projektima ste jaki. Zahvaljujem se. Zahvaljujem se. Drugo pitanje je malo, nije ekonomsko. Dio pitanja svjesno izbacujem jer ste već o tome govorili. Naime, poznato je da Turska, naročito u posljednje vrijeme i da vi lično ste imali vrlo intenzivne komunikacije sa vrhom administracije u Vašingtonu i u Moskvi. S te tačke gledišta htjeli bi samo da nam kažete nekoliko riječi o tome kako vidite prioritete Sjedinjenih Američkih Država i Turske kao partnera, odnosno Rusije i Turske kao partnera na međunarodnoj sceni i koliko se oni podudaraju u jugoistočnoj Europi, odnosno u samoj Bosni i Hercegovini. Naime, šta Bosna i Hercegovina upravo sa tim vašim spoznajama može očekivati od međunarodne zajednice da bi postala stabilna i funkcionalna država? I na kraju, kao dio ovoga, s obzirom da u posljednjih nekoliko mjeseci su vrlo intenzivni bili plašenje naroda sa mogućim secesijama dijelova Bosne i Hercegovine, kako cijenite da bi se ponijela međunarodna zajednica, a i Turska, u slučaju kad bi neko krenuo u avanturu da krene da odvoji dio Bosne i Hercegovine? Kao prvo, želim vam odgovoriti na vaše prvo postavljeno pitanje. Od kako sam na vlasti u mojoj zemlji, ja sam svakako unaprijedio naše odnose sa sjevernim susjedom. I nisu oni bili na toj razini na kojoj su bili kada sam ja došao na vlast. Jer kad pogledate obim trgovačke razmjere, tada i sada, on je u mnogome različit, jeli? Te brojke se razlikuju. Recimo u vanjsko-trgovinskoj razmjeni Turska
ima svog prvog partnera, to je Ruska federacija. I pored svjetske globalne ekonomske krize, krajem 2009. godine, nije to definitivno, ali otprilike od 35 milijardi dolara imamo vanjsko-trgovinske razmjene sa ovom zemljom. A broj turista koji iz Rusije posjeti našu zemlju je preko 3,5 miliona. Nakon Njemačke, oni su na drugoj poziciji. Znači, Rusija je nakon njemačkih, ruski turisti su najbrojniji u Turskoj nakon njemačkih turista. Na polju energije, oni su nam prirodni partner. Jer mi sve energetske potencijale uvozimo iz Rusije. A turski građevinski sektor je u najvećoj mjeri prisutan upravo u Rusiji. 2009. mi smo među 2500 firmi svjetskih građevinskih zauzeli mjesto u vrhu ove ljestvice. Tu je Rusija, tu su zemlje zaljeva, arapske zemlje i mi. Kada su u pitanju odnosi i razvoj odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, Amerika je naš strateški partner. Mi smo imali dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama za vrijeme Busha, ali kad je došao Obama, počeli smo se susretati sa nizom problema. Mi smo u prvom kontaktu sa Obamom razgovarali o nekim stvarima i kao što ste vi rekli, njihov prvi kontakt je bio zapravo i odluka da posjete našu zemlju i pokažu važnost Turske na međunarodnom polju. Ali nismo koristili naše strateško partnerstvo, jer mi smo ovdje sklizali sa strateškog na neki drugi model partnerstva. I sad se radi upravo o takvom vidu, znači nekom partnerskom modelu koji mi sad primjenjujemo. Bez obzira radilo se o mom predsjedniku, našim ministrima često obavljamo telefonske i diplomatske kontakte. Ali vidite da se razvija situacija i na nivou bilaterale između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je zanimljiv proces, zanimljiv period. I ako ne zauzmete svoje mjesto u ovom periodu, na ovom polju, zakasnit ćete, jednostavno ćete propustiti niz prilika koje vam se ukazuju ovo. Stoga morate se otvoriti ka vani. Turska upravo u posljednjih 7,5 godina vodi takvu politiku da nije zatvorena, već otvorena ka svijetu. Znači, vodimo transparentnu politiku, otvorenu ka svijetu, posebno nula problema, gajimo politiku nula problema sa svojim susjedima. Mi sa Zapadom na jednoj strani, uključujući Grčku, Bugarsku i ostale, na jugu sa Sirijom smo bili u jako teškoj situaciji prije nego što smo mi došli na vlast, jel tako? Bili smo na pragu rata i sukoba. Ali sad došli smo u takvu poziciju da nemamo čak ni vize, jednostavno slobodan protok naših građana može se obavljati bez potrebnih viza koje su bile potrebne do sada. 25, ukupan broj 25 zemalja sa kojima je Turska za vrijeme naše vladavine ukinula vize je 25. Znači, tako se gradi uzajamno povjerenje. Tako se stvara novi sistem. I mi smo predložili jednostavno i Rusiji. Zamislite da je neko nekada upitao vize između Rusije i Turske, pa to je bilo nepojmljivo. Ali ja sam jednostavno rekao gospodinu Medvedevu i gospodinu Putinu, oni su pozitivno odgovorili na to pitanje i moj zahtjev. I već razgovaramo o visokoj strategiji bilateralnih odnosa, što uključuje svakako i u najvećoj mjeri ukidanje viznog i liberalizaciju viznog režima sa Ruskom federacijom. Počet ćemo mi taj novi period. Znači, sve je to izgradnja uzajamnog povjerenja. Zbog čega šengenska lista može biti takva, a mi ne možemo međusobno na bilateralnom nivou to raditi? Zbog čega? Pitam ja vas.
I mi, gdje god da odemo sa ovakvim zahtjevom, mi se vraćamo sa uspjehom i tamo gdje ne uspijemo, odgodimo taj uspjeh za kasnije, jer ćemo sigurno uspjeti. A kada je u pitanju je li cijepanje ili podjela Bosne i Hercegovine, ja to ne mogu ni kao pitanje prihvatiti. Ovdje vidite, evo tu smo, razumijete, imamo ovdje dvojicu predsjednika i treći je mogao biti tu, jel tako mislim. Ja kao što sam rekao u svom govoru i obraćanju. Znači, morate njegovati duh zajedništva Bosanaca i Hercegovaca, Bosne i Hercegovine. Jel se ranije susretalo da Bosanac oženi Hrvaticu ili Hrvat Bosanku, Bošnjakinju zapravo, ili Srbin Bošnjakinju? Mješovite brakove ste imali? Imali ste takvih odnosa. Šta je bilo nakon toga? Hajde, pogledajte, molim vas. Bilo je žalosnih događaja. Čekajte, mi želimo da ta razlika živi na jednom mjestu. I ovdje možemo reći, mi želimo da vi njegujete Bosnu i Hercegovinu koju ste svi skupa novo izgradili, koja se temelji na različitostima što je vaše bogatstvo. Zahvaljujem se i na ovom pitanju koje je bilo viška. Mi ćemo sve odgovoriti. Ako treba, ja ću ovdje i spavati, ali ću odgovoriti na vaša pitanja. Ja mislim da nismo obradovali ove ljude iz protokola koji brinu, ali evo, vjerujem da ćemo odgovoriti na jako veliki broj pitanja. Evo, gospodine premijeru, nastavlja se na ovo ranije pitanje, ovo što ste nam sada praktično govorili. Naime, recite nam koliki su rezultati tursko-španske inicijative Alijanse civilizacija, upravo u svjetlu u kojem ste govorili, i kako Bosna i Hercegovina može imati aktivniju ulogu u tome? Kakva je uloga lidera u jačanju naših višestrukih identiteta, od vjerskih i nacionalnih do bosansko-hercegovačkih? Jer ako danas preko 90% zemalja u svijetu ima preko 10% građana koji su po nekom svom identitetu manjina u toj državi, zato čitav svijet je u potrazi upravo za traženje modela u kojem će ljudi demokratski živjeti u svojim različitostima na način na koji ste govorili. I kako vi mislite da Bosna i Hercegovina može biti primjer drugima i šta da mi učinimo, mi ovdje, da Bosna i Hercegovina bude dobar primjer? Ovdje su ljudi koji smatraju da su naše različitosti naše bogatstvo, a ne naša nesreća. Šta bi nam vi, kao čovjek koji je i srcem ovdje i koji je pokrenuo jednu veliku inicijativu sa premijerom Zapaterom, šta bi nam vi mogli preporučiti da činimo u vremenu koje je pred nama? Alijansu civilizacija vidite tačno u Sarajevu. Kad pogledate na Sarajevo, ono vam jednostavno govori ovo je alijansa civilizacija. Vidite džamije, crkve i sinagoge, jedno pored drugih. Huntington upravo ovdje može da padne na ispitu, jer Sarajevo govori nisi u pravu. Mi smo upravo istupili protiv te teorije sukoba civilizacija i sa španjolskim kolegom gospodinom Zapaterom učinili smo ovakav korak. Gospodin Zapatero je trebao biti sa mnom ovdje danas u Sarajevu, ali dobro znate da su oni mandatari Evropske unije, da imaju zaista puno diplomatskog prometa i nije mogao doći u Sarajevo zbog svojih obaveza. No, ipak je mislim da će sutra doći Martinus koji će njega predstavljati i da će se on uključiti u rad ovog foruma. Samim tim da je Bosna i Hercegovina zauzela u poziciju među zemljama koje podržavaju ovaj projekat,
Mi kao prvo trebamo ovakvo poimanje da proširamo cijelom svijetu, našu misiju da dovedemo do kraja i da se prvo borimo protiv terora. Znači, uspostava mira je glavni projekta Alijanse civilizacija. A adresu vidimo u Evropskoj uniji. Koliko god da se poigrava Evropska unija sa nama i da nas zavorava po pitanju ulaska, ipak Evropska unija se na takav način nalazi u jednom kontraverznom stanju, jer mi smo odavno postali članicom Evropske unije. Prema evropskim svim standardima i propisima. Mi smo, znači, postali tako što smo postali članicom Carinske unije. A Carinska unija, znate, po propisima Evropske unije ne možete biti ukoliko niste član Evropske unije i članom Carinske unije. Tada su 96. upravo dali onda nama i drugu perspektivu i sad imate jednu Tursku koja ima problema na putu ka Evropskoj uniji. Pazite, oni imaju druge probleme. Nije razlog onaj koji se navodi. Mi radimo svoju zadaću, mi ćemo na početku ili na kraju, mi ćemo ući u Evropsku uniju. Neće vas uzeti, kažu. Pazite, ako nas ne uzmu, ne prime u Evropsku uniju, pa nećemo ništa izgubiti. Samo će oni izgubiti jer će se proglasiti kršćanskim klubom. A mi ne želimo da vidimo Evropsku uniju kao kršćanski klub. Mi želimo vidjeti nju srcem i centrom Alijanse civilizacija. Mi vidimo kao adresu suradnje i zajedništva. Vi znate kako su oni počeli. Oni su počeli kao unija, znači jedna industrijska prerađivača uglja i željeza. Nakon toga je počelo taj razvoj situacije. Ne možemo biti suviše sentimentalni na ovom polju. Pazite. Turska je velika zemlja. Kad pogledate u pogledu demografskog sastava i veličine. Mi ne dolazimo da budemo teret Evropskoj uniji. Mi dolazimo da preuzmemo teret sa pleća Evropske unije i da im pomognemo da taj teret malo lakše izdrže. Mi želimo Evropu u kojoj će vladati mir, koja će biti moderna i Turska će zauzeti svoje mjesto. Tada će onda značiti ovaj naš izraz Alijanse civilizacija. On će imati tada svu svoju težinu. Vi znate da sve evropske institucije i instance davaju podršku Alijansi civilizacija. A Bosna i Hercegovina isto tako. Kao prvo, Bosna i Hercegovina sa svim svojim etničkim elementima je za nas jako privlačna zemlja i igraće jako bitnu ulogu sa svojom multietničnošću u našem ovom projektu. Gospodine premijeru, kako vidite ulazak Bosne i Hercegovine u NATO u smislu pitanja da li to predstavlja praktično prvi korak ka konačnoj stabilizaciji jugoistočne Evrope? Neki upravo kažu da je ova godina, kada je u pitanju i NATO i nova evropska perspektiva, kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za region, moguća kao godina novog početka koja bi mogla zaokružiti region u NATO i u Evropskoj uniji do 2014. godine. Šta mislite da su pretpostavke u Bosni i Hercegovini, a šta u međunarodnoj zajednici, prije svega onim koji odlučuju Evropskoj uniji o NATO-u, da taj cilj Bosne i Hercegovine i regiona do 2014. u NATO-u i Evropskoj uniji bude realan? I u tom svjetlu, da me ne bi mrko gledali ovi iz vašeg protokola, da na neki način i zaokružim ovo pitanje, kako vi vidite Bosnu i Hercegovinu, naše susjede, i u političkom i u ekonomskom smislu, kao i Tursku 2014. godine? Ako je vaš glavni pregovarač, ministar Bagiš, izjavio nedavno da će Turska do 2013. okončati reforme povodom članstva u Evropsku uniju, da li nekako 2014. možemo biti i vi i mi institucionalno bliži evropskom krovu? A sigurno mi i pod NATO krovom zajedno sa vama.
Pazite, mi, kada je u pitanju Evropska unija, mi nismo zemlja koja čeka na red za ulazak u Evropsku uniju, već smo mi zemlja koja vrši pregovore o pridruživanju. Ali i pored svega, mi našu zadaću radimo 12 podnaslova smo već realizirali, a izvršavajući tih svojih 12 obaveza po tim naslovima, nama su postavljeni preduvjeti koji do sada nikom nisu postavljani. I postoji jedan pozitivan pristup Španjolske, nakon nje Belgije. Španjolska i Belgija su u toku svojih mandatarstava zapravo najbliže otvaranju ovih naslova sljedećih koje nisu otvorili. A pored ovoga moram reći još jednu činjenicu, a to je šta će biti sa onim naslovima koji će se nakon toga otvoriti zapravo. Zbog čega se ne otvaraju, ne pokreću? Mi kažemo. Svi oni koji se nalaze kao smetnja po pitanju otvaranja ovih podnaslova moraju odgovarati Turskoj. Zbog čega to čine? Zbog čega veto ulažu? Zbog čega ne daju da se otvore nova poglavlja? Svi kažu ima sporazum iz Ankare, mi dobro znamo da smo ih upoznali sa svim potrebnim informacijama. A kada je u pitanju sporazum u Ankari, znači parlament je taj koji će donijeti definitivnu odluku. A sve dok se ne usvoji u parlamentu, to ne može. Šta hoće da vidi parlament? Zapravo naš parlament želi pozitivni stav Evropske unije vidjeti. Da su naši prijatelji iz Europe pozitivni i blagonakloni. I zbog toga će sigurno usvojiti ukoliko se pokaže dobra volja od strane Evropske unije. Recimo ovdje se blokira samo po pitanju Kipra. Ima izjava koju je nedavno dala gospođa Merkel, njemačka kancelarka. Ona je rekla da je pogreška bilo primiti samo južni kiparski grčki sektor u članstvo Evropske unije. A gospodin Schröder je bio puno rigidniji u svom stajalištu po ovom pitanju. Rekao je, ovo je nemoralno što je učinjeno prema Turskoj prijemom grčkog dijela Kipra u članstvo Evropske unije. Ali mi i pored svega, mi se ne upoređujemo sa drugim zemljama koje su bile na putu ka Evropskoj uniji. Mi smo čak i rekli neka prime Bosnu i Hercegovinu prije nas, ali samo neke prime u okrilje Evropske unije. Mi smo jednostavno za ovu igru. Ako hoćete da igrate, ne primite Bosnu, mi ćemo kasnije ući, mi se slažemo s tim. Kada je u pitanju NATO, mi nemamo ni najmanju sumnju po pitanju prijema u NATO. Jer smatramo da se nepravda čini Bosni i Hercegovini. Kao prvo, trebamo završiti taj proces integracije sa NATO-om. Zahvaljujem se gospodinu ministru vanjskih poslova. Mi smo napravili žestoke pritiske po pitanju prijema Bosne i Hercegovine, jer je to pravo Bosne i Hercegovine i ono što je prema Bosni i Hercegovini učinjeno, to je zapravo nepravda. To je naše stajalište. Mi smo dali potreban odgovor. Mi pritežemo onoga kog trebamo priteći po pitanju vas, da se što prije nađete u okvirima evroatlantskih integracija. Ja ne mogu dati tačan datum, ali svakog trenutka se svašta može dogoditi. Ja bih vam se, gospodine premijeru, najiskrenije zahvalio na današnjem dolasku ovdje. Vjerujem da svi mi koji smo ovdje bili s vama smo otišli u većoj ili manjoj mjeri, ali sigurno svi ohrabreni s onim što smo od vas čuli. Još jednom se potvrdilo ono što smo i ranije znali, da u Turskoj u vama imamo pravog, iskrenog prijatelja. I siguran sam da će ove vaše riječi biti ohrabrenje za sve Bosance i Hercegovce, demokrate, koji su upravo na neki način u potrazi za modelom budućnosti Bosne i Hercegovine na način na koji ste i vi danas ovdje nama govorili. Mi znamo da mi moramo posao svoj završiti, ali budite uvjereni da taj posao će nam lakše biti učiniti kad znamo da imamo prijatelje kao što je Turska i kao što ste vi. Ja ću na kraju da vam se zahvalim i da
vam uručim povelju počasnog člana Senata Bošnjačkog instituta, koju mi imamo priliku da dajemo samo rijetkim musafirima. Tako da je za nas veliki čast i zadovoljstvo i siguran sam da će i predsjednici i premijeri Hrvatske i Holandije i Norveške i Latvije i Crne Gore, koji su također vaše kolege kao počasni senatori Bošnjačkog instituta, biti izuzetno zadovoljni što je sada u njihovom društvu i čovjek kao što ste vi. Time bih vam se još jednom zahvalio i svima vama predsjedniče Silajdžiću, predsjedniče Komšiću, ministru Davutoglu, moram mu se po imenu ovako obratiti, zahvaliti mu za sve ono što je učinio i što čini za našu zemlju i znam da činim nepravdu prema mnogim drugima koje ne spominjem ovdje, ali znam da se niko od njih neće ljutiti što sam i ministra Davutogla ovako. Hvala vam još jednom. Thank you very much.